Халык ара хатын кызлар көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сезнең тормышыгыз яхшылык һәм яктылык, мәхәббәт, якыннарыгызның күңел җылысы һәм игътибар белән тулып, йөзләрегезгә елмаюлар яктырып, нурлар чәчеп торса иде. Дорогие гости, у нас есть здесь русскоязычные гости, поэтому несколько слов скажу на русском языке. Дорогие гости, а сейчас на сцену приглашаю заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя культурно-национальной автономии татар города Москвы, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Фарисова Фарида Фарисовича. Dostlar, halkın sayın milletmişler, barımızda şiirlerinden sürenin ayrılışa bizden seykamlı kodun konu kazanımızda. Söz başlar adından erken bunumuzda olan rahmetim sizge bildiresilkile. Siz bizge yaratkan, ilimizde yaratkan kullan yanımızda, dilisi olsa vakitte hamurunda icraşı olu mümkünlüğü bildiririz. Bölümün için bakımından tikkiyetliliğine Rus diline köşerge mecburida. Şimdi bizim aramızda bir başka millet kulakları var. Adatar iyalası boyunca buna Allah'ın bölegi. Hem biz kulaklarımızda жайлы шарттар тудырырга тиеш. Я приветствую всех, кто не татарской национальности. Мы собрались здесь на одном из главных праздников нашей страны, нашей Родины. И в связи с тем, что у нас есть такие традиции, когда мы чтим наших взрослых, потому что если мы хотим наслаждаться настоящим, у нас должно быть предсказуемое будущее. Будущего невозможно, если мы не чтим и не знаем хорошо своего прошлого. Поэтому мы, если есть такая возможность, ему обязательно передадут. Давайте мы аплодисментами громкими поприветствуем нашего президента Акчурина Расима Сулеймановича с 90-летием. Благодаря ему мы находимся в таком прекрасном зале. Благодаря ему у нас проводится столько мероприятий. Благодаря ему у нас сплоченная умма и сплоченная наша татарская национальная культурная автономия со всеми татарами, которые проживают в Москве и Подмосковье. И поэтому было бы неправильно, если бы мы не предоставили первое слово все-таки Хусаинову Анвару Умаровичу, заслуженному культуры работнике Республики Татарстан. Анвар, вам слово. Sizni barımında bizning günümüzde selamlayım. Фарид Борисович приготовил поэтическое выступление, поэтому я буду очень краток. Да. И не голосом Левитана, не голосом Кирилла, нашего замечательного Игоря Кириллова, а своим собственным голосом хочу поздравить дорогих женщин с Международным женским днем 8 марта. Байрам белән сезне, кадерле хатыннарыбыз. Спасибо. Светлые и чистые из нас познают радость рая. 3 жизни. Сопровождение ангелов и ангела для каждого из нас. Однажды, за день до своего рождения спросил младенец Бога: зачем? Зачем иду я в этот мир и что мне делать там? Всевышний. Там ангел есть. Он все и объяснит, научит, сохранит ответ, дорогу в рай укажет. А как его зовут? Его там не зовут. Он сам находит каждого из нас, он охраняет, волит, лелеет, кормит, носит на руках. А имя ангела того так просто. Мама. Мама. Всех умнее, сильнее, красивее на земле и даже во Вселенной. В ее устах вся вечность мира. А что такое вечность, Бог? А вечность — это ручеек журчащий, вечность — это дождик моросящий, вечность — это небо бирюза, вечность — это мамин глаза, а голос. Ничто не может быть прекраснее в мире песен мамы.
в ночной тиши, склонившись над тобой, и голос, словно пение. Пение сотни тысяч райских птиц. А вырастешь ты каждый день, тверди одну молитву, как заклинание жизни всей. Тебя, любимая, родная, дорогая мама, я возвышаю до небес над всей землей. Все драгоценности вселенной, мира, но главное – ключи. Ключи от рая лежат у ног всех наших, дорогих, любимых матерей, сыновей, дочерей и мать – это Родина мать. Каждый мужчина, он понимает, одевается красиво, делает красивые поступки, зарабатывает только ради одного, что у нас для мужчин, для настоящих, есть главное в жизни – это наши женщины. Поэтому Родина женского рода. И когда мы идем, мы будем здоровы, сильны, мы будем бескомпромиссны только в том случае, если за нами женщины. Такие женщины, как вы, утверждаю устами, твердо верю в душой. Почему именно женщины? Я обращаюсь именно к вам в ту трудную минуту, которая у нас сейчас на пороге нашей страны. Что мы наблюдаем в последнее время? Мы, к сожалению, оказались в том положении и пожинаем плоды предательства Горбачева, Ельцина. Мы в таком состоянии в нашей стране. Нельзя не сказать о том моменте, который сейчас происходит в нашей стране. И целиком и от каждого из нас зависит то, что будет у нас в будущем. Дело в том, что вы должны были обратить внимание, потому что вы практически моего поколения, вспомните поколение наших предков. Они отдавали жизни, чтобы мы жили. Мы жили очень хорошо, нам грех жаловаться. Посмотрите, в какое положение попадает наше будущее. Они разделили. Что они сделали? Они забрали у них нашу историю. Я говорю про молодежь. Посмотрите, что преподают в школах. И возместить то, что им не дают в школах, обязаны именно мы. От нас зависит та сплоченность, которая сейчас нужна в нашей стране. В августе 2021 года нам объявили войну. Если кто-то этого не заметил, это сделал не президент Соединенных Штатов, а министр обороны, который сказал: мы примем Украину в НАТО. Когда ему задали вопрос: как вы примете? Там же территориальные споры. А мы сначала примем, а потом уже решим эти территориальные споры. Как они хотели решать? Они бы хотели решать это так, что творится на Донбассе, то было и здесь. Исходя из этого, я хотел бы вас попросить. Это будет не неделю, не две, не месяц. Это будет гораздо больше. Дорогие женщины, вы, именно вы, от вас исходит любовь к Родине. И только во-вторых идет от мужчин. Это написано в Коране. Когда спросили Всевышнего: а кто первый после Бога? Спросили пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: мама. Хорошо, а кто второй? Мама. А кто третий? Мама. Поэтому после Бога ты первый и главный отец. Но за матерью место твое – это вечно. Спасибо. С праздником. Саулок, Саламатет, Юлдар, Хочу только сказать, что спасибо. За многие годы пребывания в этом доме я вот впервые вижу такую аудиторию, которая на 95, а может быть даже и больше процентов состоит из женщин. И без женщин жить нельзя, на свете нет. Давайте поаплодируем сами себе. И передадим, наконец, правление нашим дорогим ведущим. Yürüyerek жылысын, рәхмәтен кушып әзерләгән чыгышларыбызны башлыйбыз, дуслар. Сәхнәгә нәни кояшлар бер юлы сибелсеннәр. Гөлгә күмеп бу бәйрәмне сәйләмгә тезелсеннәр. Әниләргә бүләк итеп өйрәнгәннәр биюләр. Үзләре гел
çeşek gibi sıklandırgıç kiyimler. Kol şavur başlarımız dostlar. Sahnede Atmazan'dan Medeniyet Hizmetleri Radif Yavaş yetekçiligindeki Balalar Biyo Ansambli. Kışlar. Miras jürtçü yigitlerini şakramın sahnege, yigitlerin şırlavına bir uylasan ne jide? Alkışlarla karşı alırız Miras yigitleri.
Indi bu işi senden bitsin asabıyma Kümelen nazların Kuzundan kanıyma Indi bu işi senden bitsin asabıyma Kümelen nazların Kuzundan kanıyma Vuruşlasın amin enkayım altınım Sına bir izledim dünyanın asılı Oy bilen kıyaş mı birindi buyladım Bu beni bağlarga jitmedi buylarım Kadırlar östürgenin hissinin cimesin Kulunun gül akşam nazlı jir sulaşın Indi bu jit senden insin asabıyman Kulunun nazların Kuzinden kanıyman Indi bu jit senden misin hasabıyman Künelin azların Kuzinden kanıyman Sahnede biraz ansamblı, biraz Концерт беребиз. Алга бара
Rufat Abidov'ni chaqiramiz. Hazır do'stlar sahnaga. Onun mungli tovushları o'tib kire yurakka. Shu zalda tinvarga deb kelgan onun enkasine bo'lak etib, jurli uli bepkasi. Birgalashib tinglagali. Onun mungli tovushin alqishlarga ko'mib olib, Simenovga jo'rchasin. Hurmatli tomoshachilar, İlham Yakubov so'zlarini yozilgan, Murat G'aysanovning yozilgan jir rahmat Sima Ankay. Alqishlar bilan qarshi olamiz. Qadrli xotin-qizlar, bayramimiz bilan qutlayman sizni. Hanimning tug'an kunini bo'lak etgan bir ajrimni sizga taqdim etaman. Yalnız kaldım hanim bigrak yaşlay. Erişmedim ağır zamanda. Nişeklersin hanim sen düzdün iken. Sıklamam min sina hamanda. Edilesin bulur. Yetimlikle siz mi bezüzgen? Üzün geneli beresindir. Küpe yüz yaşları sin tüken. Gülen keysin türmedi. Yazmış siledik gün sınadı. Ötküzden de kolay saklamadı. Niye şulay bir kış kıymadı. Edilesin bulur. Yetimlikle siz mi bezüzgen? Üzün geneli beresindir. Küple göz yaşları sin tüken. Sabırlığın işi rahmeten gel. Kim kül bala bulup yüzmedi. Senin taşların arkasında durmuş kızların sizmedi. Edilesin bulur. Yetimlikle siz mi bezüzgen? Üzün geneli beresindir. Küple göz yaşları sin tüken. Üzün geneli beresindir. Küple göz yaşları sin tüken. Küple göz yaşları sin tüken. Rufat Abidov
Anisi Hamida Baba Bağışlan'dan Bit Matur Cırın Cırlap ötті. Yasmin Düğün gruppası Big Zor Rahmet. Kadın kızlar, siz adı işittiniz barınızda endi. Sin Kirek. Elina Balabudinova sözleri, Şahzat Razmetov'ke. Arkadaşlar. Hayalımda singine, sindip dibeyre. Durmuş yıllar öterişin, mina var singire. Mina canım singire, singine mina dire. İftesinde kişilerde, sindip dibeyre. Suvarışın yıllar yenge, susamı basarışın, mina irken sikire, mina canı sikire, sikine mina dire, İftesinde kişilerde, sindir dibeye, mina canı sikire, sikine mina dire, İftesinde kişilerde, sindir dibeye, mina canı sikire. Sandugaç jırlarışın, kunup sayratı gire. Jırların yazarışın, bina var sikire. Mina canı sikire, sikirde mina dire. İftesinde kişilerde, sindir dibeye. Mina canı sikire, sikine mina dire. İftesinde kişilerde, sindir dibeye. İftesinde kişilerde, sindir dibeye. Mina canı sikire. Hürmetli kadın kızlar, mene şu şiirtin ma mütebes degeninde mene metodga kelgende, metem yaratkan hanın kızlarıma bir şiir yazım indi, ula bolsun. Туған жаққа жазлар келді, салтын күш өтеп кетті, әкіреңгіне ашықмайша бәйрәмнәр келіп жетті. Ұлы бәйрәм бүгін елде хатын қызлар бәйрәме, шуңа көреп ер-егетләр сол концерт әзірледі. Бәйрәм белән құтлап қалам барша хатын қызларны, әниләрне, әбиләрне, иң матур апаларны. Саулық тілейм барығызға, тілейм ұзын ғұмырлар, ғаилә тыныштығын тілейм, артып тұрсын сөюләр, жел давыллар жаттан үтсен, yaman şiirler gelmesin, tınıç olsun kül gezebez, ağır hasret gelmesin. Sabırlıklar dilim sizge, bir Hudayım saklasın, yuvaltu ağır hasretin kapkağızga kalkmasın. Kadın kız bakıdın dilim, yakınlar yanatsınlar, sizge kırap çın gülden barhalık sıkmansınlar. Rahmet. Hürmetli tanışlarımız konsertimizga bora. Hazır çakırıp alan dostlar, Nur Jürçü yigitleri, Nail Uymi, Ramil Jurli, tınlap karı gözleri, su boyundan enkay kayta degen jırını tınlıyız. Kimler bile şu jırını birgeleşip jırlıyız. Sahneye çakırıp alabız. Nur Türkmen'in yigitleri.
Subuğundan enkey kayıtıp giler Askarıyı oğlan oğlana Saçlarına yağar Kaderliğine enkey gitme yıllar Şu ses ırmaklardan uzmanım Eziler deşirden iken sorumlu Çişmeden su alan sıcağım Ezelep ateşten iken soğanım Çişmeden su alan sıcağım Şu çocuklar alıp gider sımam Oklar oynap çaba gözemden Duvan jirlerin geyrilen bir güzlergen yine de güzlergen Tuğan cirelergen key bilen bergen bir güzlergen yine de güzlergen Subuğundan enkey kayıtıp gider Kaskarıyı alıvan kuluna İzlerine cılı karalar bulur Olmamadı yalanlarım İzlerine cılı karalar bulur Olmamadı Hazine türkümünden, eksiz matın kızlar cırın kütebesi üzlerinden. Tatar kızların cırlarlar, şu şırbatan yigitler, kullar çalıp parçalayıp bir cırlap bizinden. Sahneye çakır alamız, yigitlerimizle hazine yigitleri. Hürmetli kadın kızlarımızı beyden bile kutluyoruz. Ruslar senden işi. Allah'ın için ülke. Слышали, уникальный, уникальный, слышали.
Yüreğimin yanı var, bağlan misiniz? Esmatur kızlar, niçin yakasız? Yüreğimin yanı var, bağlan misiniz? Rahmat, hürmetli xotin qizlarimiz. Sen Fatima, bir kızga rahmat. Nega kirib ketdi bu? Sizni shosha bayram 8 mayt bayramlari bilan hurmatli xotin qizlarimizni qo'ynari qutlayman. Esenlik, sog'lik, baxт, shodlik, gulshoy, kulish yuzli, gulshoy yilmayib turamiz. Siz mana qarab turamda, nima motorlar video xizmatini xotin qizlar deb hozir ikkinchi she'rimni ajrlaylik. Salot Fathiddinning repertuarına eleysek gittik. Sözlerimiz sayıp kurtulup cevap otururuz yani mi? Bir gelen şey yoruluyuz. İyi ve sıçıp iyi sayıza bunlar. Kimler gitarla oynuyor böyle? Sizlermiş Allah'ım ışık etmez diye özüne Araşırım sizden seni küküten sizden güneşin şıkkan yüzüne Araşırım sizden seni küküten sizden güneşin çıkan yüzüne Araşına çıkan yüzüne Beyler bilen kızlar Kıymetli kızlar, tatlılar beyler bilen Rahmet Dostlarının jır türkümünde yaşkine bir jırşı var. Jırların suzup jiberse, tire yakta uruntar. Adel Valiyullin bula, onun tulu isimi. Alkışlarla kumib alıp, şuşu jırşı yigitni, karşılarız dostlar. Dostlar türkümünden
Adel Galiyev'in sahnede. Dert var idi. Boyunda sayrıgarmın sizler Deyinde yıklasanda uyatır sizler Bizden kuşu ağında garmon ezgen çağında Oynap gülüp şalay deyip şulay bulsun tağında Dert var idi ki oranlar dar idi Utkedik yigitlerge şiipler kızlar var idi Dert var idi ki oranlar dar idi Utkedik yigitlerge şiipler kızlar var idi Düşüp şişme boyuna berge kişki uyulgan Bu bilsin şişme boyunda etli yıllar gamına Eyde benim karşıma şetsin parla birge Diz atanıp kança şolay şayarırak ölerge Var idi ki oranlar dar idi Utkedik yigitlerge şiipler kızlar var idi Dert var idi ki oranlar dar idi Utkedik yigitlerge şiipler kızlar var idi Dert var idi ki oranlar dar idi Utkedik yigitlerge şiipler kızlar var idi Dert var idi ki oranlar dar idi Utkedik yigitlerge şiipler kızlar var idi Dert var idi ki oranlar dar idi Utkedik yigitlerge şiipler kızlar var idi Dert var idi ki oranlar dar idi Utkedik yigitlerge şiipler kızlar var idi Adel Galiyev. Rafik bilesinmi? Abid iratlar xotin qizlar oldinda zo'r burishsalar. Bari tik bir misol. Ko'pdan tugul olimlar shutlag'uncha ide xotin qiz bir yil ichida turmush kun kerak yaroqlari kombinati ishlagan chaqli ish boshqarar ekan. Shusha nafis zotlar 40 mingga yaqin toboq sovutiyorlardi yilina. Oğlanamini, şuna koşup iri, balaları ya sedeftik, ya sütülgen cimri ya matematikadan mesele şiş. Ey Minjiye, yakınlarının sine yaratып korgan gözlerini görsen, bular barısı da vaktiye kulupuna görünecek. Şagirler, resimler, kadın kızlarga karata muhabbet hem rahmet hislerini bildirүү için en nazlı sözünü, en açık testi tapkanlar. Tılsımlı planetalarga hem көңіліне желкендіріп, yanıcı yıldızlarga alar ismini bergenler. Bugün de biz sizge iflastan sıklanıp, dolkunalıp karayız. Motor jırlar jörleybiz. Mine tınlap kına karagızarı. Tatar Moңғол türkümünde bir bayan iz var ekan. Ol yigiti yaxşı bilen, ismi Ildar ekan. Çümbeli yigiti özü. Jırga mınga baymalay. Özü oynap bir jırlasın. Birgelek tınlık davay. Senin benim uzan aylar yıllarla alışmayı Uyan benim senin yarda izgelensin elsin canda
ular bilen tanışmayın. Seni benimle isteşirsin, yine yüreğimi düşünürsen. Sen de beni isteşirsin, bu yerimle sana bağışlayayım. Senin beni soğuşlarım bilen demiştim. Seni benimle sarılırsın hele, uzganlarga sarılırsın hele. Sen de beni sarılırsın hele, ucumda sana bağışlayayım. Gururlu, garmonçı ılsаулы, бүләк булып моң агыла, бала йөрәге тула. Сәхнәгә Рушан Лукманов җитәкчелегендәге Баян студиясы егетләрен чакырабыз. Каршы алыгыз, дуслар. Булачак баянчылары. Алина Фейзарахманова, мы подпеваем. Давайте. Молодцы. Рамиль Шакиров. Легендарная Катюша, давайте все вместе. Молодцы. Самир Хасянов. Рүстем Абдуллин, эксіз мадур қызлар, ол Удмуртжері, аны yazgan Петр Кубасов, вот ол татарча ғана тәржіме еткенлер. Ол на самом деле өте чабырналиос эксіз мадур қызлар. Ну, сейчас испоет сам. Madur kızlar
Самет Джемалетдинов, Саган Оджары. Самет Джемалетдинов. Еще раз аплодисменты. А теперь Кадир Карагатов. Bu yerine bir dedik söyleyin dedim. Кадир Карагатов. Eğer bunda benim самый маленький ученикім бар, ол да болса фортепиано артынан көрінмейді аяғына, да? Рамис Хасянов. Давай. Аплодисменты. Arkadaşlar benim gözümüzü itomandı. Sin tu
Koyun stüdyosu yigitleri hem kızları, aferin. Koyun alkışlar dostlar. Şu şunday to'g'ramizda yig'ilishlarimiz bo'lganda Totar jilin mangu yasha. Endi iller bayramining boshqalar sizda bo'lar edi. Üzüm vermeysen gene Seni oylap kıyalanan Yerdelerin içlerin Senin doğruda oylasam Banaklamak isterim Seni oylap kıyalanan Yerdelerin içlerin Senin doğruda oylasam Banaklamak isterim geçiniz gelenler Bu dünyada mindine Bekir kışın yaratkanım Dünyada silgine
yanıma girsen iken eğer indi özüm varsam kabul edersin miken hayalımda acıma kışım yanıma girsen iken eğer indi özüm varsam kabul edersin miken İrdelerim kişlerim seni doğruda oylasam Varlana gizlerim seni oylap hıyalana İrdelerim kişlerim seni doğruda oylasam Varlana gizlerim seni doğruda oylasam Varlana gizlerim Sizni qıtlarga O'zbekistonning ot qozongan jirchisi kelgan. Qarshi olamiz. Если крепкого вина, я вам музыку сыграю, и всем нравится она. На востоке, что-то небо без луны. На востоке, что-то жизнь с чайками, что-то жизнь с чайками. Идет по кругу, как соколы смотрят в мир. Рады гостю и рады другу, и за столе то не пир. На востоке, что-то небо без луны. На востоке, что-то жизнь с чайками. Что-то жизнь бывает здесь и тесно, чайка нам не чудо-рай. Чтобы песня стала песней, с нами вместе запевай. На востоке, что-то небо без луны. На востоке, что-то жизнь с чайками, что-то жизнь с чайками. На востоке, что за